Zmajev objed. Bio jednom u Bosni jedan zmaj, ali letao svijetom uzduž i poprijeko. Kad je prvi put prhnuo, 3 godine nije dolazio. Tek 4. godine snage mu ponestalo, pa se vratio da se zavičajnom snagom zadoji. A bio golem. Sama krila kad ih razvije, ko zna koliko metara išla u širinu. Medvjed kruškaru njegovim kandžama izgledao kao miš u sovinim ili zec u orlovim. Je sletio, prvo mu je bilo da svu travu u polju popase, baš ko kakav vo, a onda je i 2 mosta zubima pregrizao, da bi nesmetano mogao vode iz Drine da se napije. Potom je sam narod zazvao da žive žrtve pred njeg izvedu. Najprije mu izvedoše 8 kukavica, 13 izdajica i 2 doušnika. Zmaj ih pojede. Onda mu dovedoše buljuk krada i potkradala, zmaj ih pojede. Onda mu dovedoše 3 neradnika, 3 prenemagala, 3 zabušanta i 2 minderpuze, zmaj ih pojede. Onda mu dovedoše 900 ljudi koji porekoše što rekoše. Tu je zmaj od 10 jedan zalogaj pravio, ali se morao jakim vinom zalijevati. Onda mu dovedoše 6 obraženih, sve jedan nalik na drugoga, iako su bili od 5 vjera i 4 kralja. Zmaj ih pojede. Ima li još, zagrmi, a kad čuda nema, odiže se od zemlje i nestade u oblacima.